Mami TV na chayol khuding ki thamjaba health is well ki thoram miyang tabiri khuding mapu loitungbam sujatana taramnok cheri mamangi chayol da thamjakiba topic ki maka chatha jarakpo ina ngasishu adongi namakta puduna lakchari dental implantology hairiba hiram asigi matangda hena kupna khangminana bagidamakta adongi damakta lingshinduna leire Dr. NILLACHANDRA KSHETRIMAYUM BDS MDS Orthodontics Master Fellowship in Implantology, USA. Taramna uchari Dr. Bu. Loina loina na. Tauramasi bu miyang tabiriba kudimagna adom adom gi hanghiningba wahangsing makada piriba phone number asida call to biraktuna hangbirakpa yagani. Ekhogi phone number 9233577737. Dr. phone call jing ngai buina. Akhoi mayamda dental implantology hebse karino. Haifitang thambisi. Dental implantology haibasi koigi yazi ama koigi ima punungdagi horakpa angang wangde horakpasi mahore adadagi chahi manga truk swaidagi sinbaduna chahi mapan makhai taramatu tainte swaida sinba lore ko aduga permanent yazi hoba hore permanent yazi karigumba khoina kanba nang hodaba haibadi accident hoki ba yai tin jagi ba yai kaigumba amde kanba ngamawdo yazi gain graba yaudraba adu yazi amu hapa matamda fix oina hapa adu koigi support atopa nakandi support yaudabida koina samna hang ya thaba haitare ko adu bu saru dagi koina support lawra kanda permanent oina thaba prosthetically driven oiba adu bu dental implantology na hai koina aduna icham cham na haragadi dental implantology ji ya si yaudraba matamda koina ya ama hapa fix oina aduguma makhalamani le karam karamba mioi dadi akhoi hapka dori bano sigi implant tawbase si amtang ka takpi masi koigi ya se aduni ngasai ya se yaudraba ya se amma oigera natragan ani oigera ko adu ya se extend gi oigi oibi natragana koigi tin zabadegi oigi be kaigumba condition amadegi koigi ya se kanmanang hodraba natraga adu dagi demo lokthok losin je pamdaba mi oiraba tasengna koigi ya se makhlani lei fix haiba maga removal haiba amga si je fix ki makhada challe aduna masi fix si hapa matamda koina mi kharana aidi fix oina pamjai hairakpa mi singda oina koina hape ngasai lokthok lokchin tawbagi kanu silai tabita anda chahi di ngasai gi hapa se yada yabra chahi se kamain tagi mai ge si gi chahi matang se na khwai dagi accurate oi ka haiba du kumbati lai pru tak tasengna di koigi growing age haidi koina angang sina koigi saukhalaiba inkhalai matamda di implantology je hapna de tasengna haragadi moina American studies tawu matamda moina European study ga American study ga tawu matamda moina di minimum 16 to 18 years hai 16 to 18 years ki mamang di hapna de kai gumba permanent ya si sahi toruk te hoba hore eba ko alo sahi time to trom de kai gumba extend to te ki ba lera ga zu adu sahi tratuk tan try pan mamang di hapna de sina koi gi boundary line am hai tare but adu ba Indian koi gi scenario da di koi sum thengna rak pada koi Indian culture da India gi koi gi mana tigatpa matamdadi chahi kuma thoidena kulumdoi matungda hapo na hai khoigi dadi kai gino hai khoigi growth spurt se kitang delay oiba yawe khoigi je aduna maturity kitang thenda ba yawe ba khoigi Indian khoigi keno sidana som desina aduga Mongolian khoigi khoiromgi saksirom se kitang delay tobi aduna chahi kun ma thoi kuni thoigi matungda oina hapnai ayamana aduga chahi ahan bho dum hapa yawe sina fix oiba sina adubu chahi humpu haibelete humdra haibelete the only criteria is magi bone condition duga yari condition duga faragadi hapa da nungai adu karigumba ahan damu koi yam thina koi 60 70 years kaganda scenario lai koi fix di hapning aba adubu karigumba condition khardagi saru je leiram da yawe ba adum bada de mu koi gi directly hapadi aroi hana saru thabra na saru je hana expand tobra adu tor matung da mu thadoi Dr. Hoji Panbigi ba khoi saru leiram da bhai se sigi matang da have kupna ta khatang thambiramo kamai tor chahi yam salak basina maram ora kamai na mangi bano masi yamna koina tasengna di yam anoba theory khara anoba proven theory khara hoji 2000 swaida khara lai si kaino hara kanda sumna ya je leiring de saru je tumjan deba al tumjan deba ki maram je khara lai hadi mechanism khara lai samna hara kanda moina function noiba di ya je sari bani na saru sina mathau tori bani na ma je blood circulation pira kanda ma je mathau toiba adu dagi di koina ya je yawring ai de kaidoge hara kanda ya asigi khoigi masagi blood supply tobada khoigi periodontium da blood supply khara taweba ko sigi blood supply sina buccal side so dum blood supply je pieba anu magi blood supply sina animak da piba aduna saru je mapangal
kanna phana lei bai tare aduna kari ma saru je lokthokraba sorry ya je satkraba koina ya je satkraba matungda ya je koina haphoudraba fix ni koi haije lokthok loksin gi wanate da koi gi implant je haphoudraba adu kuina leiraba sei manga ma tara ma henjal aba adu kanda di kaidorake hai kanda kuna season raktaba mafam du da pressure je laktaba adu dagi ngasai blood circulation da lokthokki banina ya je pasal le eba adun ta seng na haira kanda koina ya je kai kuma lokthokraba matungda implant nataba atopa mabu tawraba implant nataba atopa ya sakra matungda lokthok loksin oigera fpd oigera any procedure ma tawraba adu tawra any tawdusan obama keno lakane ya se loina saruji loi tumakane moina khalise saruji na maiteron da haira kanda koina season ni ngai leitrabni ni mangonda saurubai kanadre haibagi type ni warise aduna saruji pixel eba aduna 70 80 euros sahi kunna kuntra ma kai gomba aina implant to hodra tari nga hayeng toge kona toge sum khallingai deb ko saruji sum pixel lakane ba magi khoigi season dra kan pixel bado koina sam ha kana khut ka je ti e kana disused atrophy kana khoigi khut je ti e kana sum kuina ti ekbagi le kan amana pixel bado adugi type ta saruji pixel leba aduna hoji concept amamula eba khoigi yam noning ba ya je satpada tangkhai dang satpa ya mati ema phumamba aduna sina koina koigi partial extraction high PET high ko ade socket silai ya je satka da ba ya je pulap satpa na taba mammai ma thamba adunga sai si kai sina kai dori no hai kan da saru ji gi condition je phana ba ngasagi ya sigi matik ti yauri blood circulation do adu le hona ba na anoba concept ka lae aduna ya sat paje pulap satre ba hojik ti mo PET la e hojik socket cell la e anu ya mati ema satla kanda ya mati ema ngasagi thamba ya ba jaga loine thamba dia de ko thamba ya ba jaga khara thamhoraga atmai to ba condition ju la saru je hayeng ko na aina thengna implant tauge ya di satya drab ko implant tauge na ko na khanta atmai na to ba technique su la sini madugi tangkhai ma thamo bodu di doctor akoi khudung thiba ga di leite si je hana ko aina hana US da keno da dental XP da hana ura kan ma train to ra kan ai gi da trial to ba samak da oja amoi gi ken upam aina request to ra ma ju khara tam hap ka da aina magi article du ulleba aina tam do jamina di uraga di engon da hes nang maya salaga bu doctor du na pulap salakte mati emale hawi ko hadi hairaka do ni ba mangon da jo mangon du wakhalam la ka do de ba da en mangon da article du fajana ulle smile ibni aduna aina ma je study 6 months 8 months around 1-2 years study da we ko ma je ko na hap ke ai keno to tawte khote na thabak chili kholi le dana ma ju keno condition kharak dagi ko personal condition kharak dagi sei amani se ma pan chakata ko se chakata ba lai aduna ai je hap ro have adu da en sumai thamji kai no adu magi keno to na ba se aina phajana convince to kan magi records engon da hujik leiba CBCT di koina samna hara kan da yagi MRI gum bane ko mai teron da mayam na khangna hara ga di CBCT je kon bin computer tomography have ne ko slice when kakpi slice ka ganda aina ma study to kan saru je picture rakti ba mai je ana kem problem like adu condition kharli le thamba ya da ba thamga da ba no ma di thamba ya de leidana ko infection le di thamba ya de sigai thab adu gi di wari im sakre du daga khoi gi yam sang na kuina thamu bagi su madu da kudong cha da badi dum leidone leite adu makha ta pa si doctor khoi gi makhal hai tare ko implant to bagi kari makhal ga di lei ke implant je ta seng na di makhal je ta seng hare gan di khoina makhal je ani thona khaidu emoina ani thona khaidu ke hakanda saru gi karamba makhal da attach to no haibadu ma cortical implant haiba ma chumnei khoi gi normal implant haiba ma ko adu dai de normal implants da mu khoi gi tissue level haiba ma khoi gi unsagi mathakta leiba haiba ma ko adai di bone level implant haiba ma sumaina makhal ani di khaidu adu makhal je ta seng na hare ga di sina hena phai sina hen hai phai lei haiba di leite se mai magi jaga dugi matungina availability gi matungina adumaina khenarak bane aduga company di makhal yamgre ma company di India gi company itself India da saba Kerala da saba la e hauji adu de gi moi gi army beri dum thapa kangmai dum khuba mi leite bane te ko sur yam thakba ado sugum ba sida ju khoina kitang moi da hari se chances of failure adu study karna hai ba study karna hai kem tok de smoker million de hai adu study karna khoina article khar da adu mari leni ha ba ju adu khoina risk lo budi ade dan ko patient ji khoina convince to yari ga di si to bidana ba aduga suguma matan da di khoina implants hapa matan da kitang hadi R&D kan ba implant R&D di research and development yam sangna torak pa company goina hapana wakan da kitang nungai adumaina aduga doctor akhoi gi sigi implant to matung da magi longevity hai tare ko natraga mai successful rate se masi dum wangan bra aduga kamai to kunon ta seng na haredi dental da di
any medical field failure haibase laitaba nate taseng ai gisu failure dum le frankly speaking ko aduna but success rate di am wang 100 to 100 in nate taseng adu mogi study da haiba matam da 93 dagina 94% bu successful rate nena adu koi clinic ke count over that 90% bu di yawi koi je 90 91 koi happen chahim da kyam tawre leidana ko kyam fail oi kyam success oi de adu dagi da kyam hapada normal equality study to matam da fail oi ta yaw da nate yawgi ai gi punchi da ko but adu etazu overall successful rate 90% ne ba adu taseng na si mark da yengura ta de distinction ne na khalle ba ko ana success rate chi am wange wang ba si da ja koi gi swai da koi na patient da kitang koi na kamai hai to no haidi yagra ga halak ta bim to yo patient je ko haidi check lau hai je koi na nampu da haiba matam da ya da ba aduga achka hani koi na check se keno to biyo thama haidi sahi mung da amuk tang lakpadi yai da ko aduga se lakta bi ne yari kem to de yadra kan snar en lakpane ba ko last day stu dum adu kitang nungai te aduna ka hani khoi na so kan phone tor ga ko ne yari aske shi to de doctor sari kholi ga na le da ko dai di yam no ning ba patient nam ji yawi koi ge ma je aduma chronic na anga ma leina da de panjara roi ge nungai termin aduna mai je khara sathi ba leina ma na ba da yam matam chang hab ki ba ina ko yagra matung da di ma je yari sar yari da tamo yari kem to de hai ba ko adu aina di pakhat le ba ko kai kino hai ka happy pose artificial ma happy ne ba koina haidi ima punung da yarok ta pot na ma koina yungjal lim ne ba aduna chaba da makha sangam da na I feel bi yaw re ba haidi sanga chaba da makha da sangam ga ko ge sek mai da gi patient ma no riba mo na adu ma je amon to si ya gi dre ba haidi feel gram ni na bitti ki ba do aduna I am nungai jada ba do I wakhanda haidi ka shuna ta wa am da gi ko aduna laaga khana mu ground ga si lok thoga sengto khoto amu hapa yai ba ngasi ju patient ma kaksing no kenorom de thawalom de gi lai adu ma gi kitang change lok thoe aina phajana heal tong na ba noni ni dan di lok tho thamji amu hapsi kai gi no haira kan noni ni dang aina adumana sengto hosi gari chamba gum bane ba nu da servicing do amu service kai no da artificial port amane ba adumana tawragadi longjil bi che yam thi sangi aduga successful rate wangi aduga karam ganda koina keno tawrake ha kanda successful rate nema ke na tragana failure ke ha kanda id half krabani paisa piraga keno tawgramni yaradam ni haiba sumba da di dum failure bi masana dum decide tok tok podo adum da kitang wai ta sin ha kanda ada ngasai hoji doctor na panbi gi ba manung da khoi infection wer bagi adai kanu ga changam bagi pot am lai ri se masi gi kanu se kadai bu khudong thingai loi amuk habadi implant tawraga ma gi gap ama hadi duration khara di lai ngod ma le doctor ko duration manung sida adugum infection thokpagi chances se dum lai yam late infection anywhere thok to ni ba kai kino hare kon artificial ma yungim ni na anywhere the infection thok pi ba adagi chin ji di wari ni sagunu thakano di ya pote wari ni ko dry we na thamba ya ba na te tin thoim ni aduna ngasai gi implant ji hakra kanda yamang do re kanda di khoina numitu da dum temporary impi ba yawe ba ko maning do re kanda di implant stage ani tho e ba stage amatang to ba yawi but adu di ai tau de kai kino hare kan si da lab ki support wat ba gi khoi mani pura kitang wali ko adu di aduna implant je half crab matung da kuni implant ngasi half cra hair kan da implant je kuni sesale saru sesale kan kan tha hu matung da implant gi makok je kuni crown hai kuni uri ba ya je si je half ne ba aduna sigi marak si da koina infection thok da ba na te koina hadi mina ki da hani kenom tawram ni na brush tawram da ba yawe hadi surgery ma tawkim ni na ma thengunu gan ki khan da koina haiba kaw da na ko adu da gi chakchan thakchan da na chakko we mamang da hapa patient me mamang che ida chakko we patient chakko we hapo ya chakko jasan da na ma da infection thok pa yaw da ba na te aduna masi ta se hari anything nunga actor di koina call tawro haib ne ba ko adu ga koina call jut adum tawe ba implant ngasi tawre 48 hours tung check up tawi 1 week tung check up tawi 1 month tung check up tawi kasi half tringai marak samna hai khut khut tie kan ko ni haijel laga thammi dan ko adumaina adugi marak ko ni check up tawi ba aduna mase adagi thangna ba ya ko ni khanghol dra x-ray di u da adu thangna ba ya se tin jar hapa ga matung da adudagi tin jar je mana di khara chikli as ngasai gi implant du chik pa na ta bani na mana di ka hadi kem ta khaludra ba hai tari ko aduga ya do chik panin mai phajagi ni pain killer sa admana infection lan se lak pa yawi adu infection si di one of the kamai hidden ko yek na bani hai tari implant gi and akoina care lobum su mathok dari ba mani duration du di hoji 3 months na dum complete oi dori bra doctor 3 months
ayamana 3 months ta tawnaye aduga khoigi yamangumba kaigumba sidi kitang ngallasu yaebako koina ngasagi osteointegration na ngasagi saruji da sina ngasagi implant haize koina yot ama haize titanium ne bako titanium ayamana 4th grade na sa hoji 5th grade na sa badi la eko but kamano ina 4th grade na sa do masigi implantology gi ngasagi implants gi titanium sida saru sina chechen bam change bako adu kamai se salino hadidi micro level da di ngasagi titanium oxide siga bone siga troga entangle to bune bako adu taseng hare kan koine susan bana tra chechen bana hare ke bako aduna adumai ngasagi saru sina ngasagi implant chechen bam chang ba around 3 months muk change bako na ana 3 months se pere se phaja pire kan to busina aingonda nungai bam le kai gino hare kan da kari saroni kaidoni khangdeba aduna koina phajana chesala kanda makok to hap adun 3 months ne average ne hadi kitanga na hapa yawi yawi khoigi yamang gumba huya gumba to ko but adu eta 3 months na adum average oina mayam gi oina adumaina tawe doctor noji wari mati matum thambi ba matam da patient gi khoigi ki dana brush torum de na mai habi gi bise adu si brush se tawtara ga di implant to ba mi amana di ma karamba mo da brush se taw samane mayam ga to ba kem kenade adu implant se kaigumba keno khara lei implant tawba lora kanda khoigi season abi ya koi mouthwash season hande ba koina mouthwash ko chlorohexidine season hande adu betadine di season le ba koina adu ba condition khardi lei ko ada koina ki adu hadi chamna normal ayuk nungdang brush ko hanagi torpo do adu dum torpo yai ado hana torambana koina hojik sida kitang mai kitang lamidi thaidu eko hana toramba implantology ne kaidogi hare kanda yasi yaudre yari ga tangai ko yari ga tangai sitnale yari je koina ka kanda yari je hang tu o kanda saru sida khutpane ba koina toje ana yari hang tu pani yari je phot leba yari hang tu o kanda implant ha problem ne adu gum koigi saru ko sorry unsa sim yari sim taishil lagam phot pane ba koina sigi technique sina koigi open ne ba ko pra open torga to bune ba sigi technique sin nataba anoba amasu la adu ju koi clinic tadi hore ba hoji ko koigi anna mana implant di pamba aduga man hain phot padinga moisini ma haina ana sir adu di keno to ba koigi technique amadi lei matam dai khulai lei tribu ko da nang adu da khang de doctor na sidi to bida ba yadin kan na habida ge imana ma thane da lei da maina tha ko tan torga when guided implant surgery na ama taweba sidana kai doge hara kana koina hana software da magi x-ray magi scan ma loi thadare dana surgery je hana software da han to wanda pura keno to dringa da koi di hadi mi shi de to dringa da adu koina hapning iba size gi implant kai ma troga aduna koina maya shi daklo hapro adu da dum hut ki bane aduna yari si mu lena dre ba hoje aduna ngasai adu da di koi gi keno koin healing collar ma hapka leba ko kai guma ko still guma ma yawra ga leba adu u ba da ki ba mo theng ora di kel kadra ga na adu maina koina je wakan dagi kashu kai de do hayo do mi oi bani na ko ju hayo do yawe ba ko adu ne adu mai to doctor akhoi adu manung da hutli ba kanu se ma si gi side effect hai tare manung da khara lairaga hadi mon da chikpa adugumba li thopa laibre leite adu ta sen hapa nu mite di khaka chikli lawi kai gona compressor khadi happy ba koi gi implant si mu yang kom na hapa ya de khar chen tak hap ne ba chin mal la su ya de ba mu samna ko ne screwlation ba koi gi upak do screw kan yam kan ba do mai kan mal la di amu implant si gi aroi surrounding the lady bone si mu si ba ana magi hapa gi magi mapanggal ha kera talk ama leba talk se koina minimum 30 dagni 70 manung da loin average da pinai ba si je adobo koi gi company khara lei talk se kitang nema su ya ba ko mai gi adai di koini aggressive ba koi gi blade yaw bo lei but adobo chen but generally 30 dagina koi gi 60 70 si mok da adai di khara nung leba mangak se koi kan le chelur dine magi pek ok tekse bam leba masana matonda hadi nangi pressure to hele haibagi ko aduma technique su lai hoje aduna masi kasu side pe adubu ngasi hapur ka non hindi kitang koi gi kaino man namjan badumaina tawa yaw da bati nati why chin badang no madi adum bati patient yawi yaw da ba yawi ado patient ama tang da ai nurse ama tawi mathak ta tawu matam da mana kem na di haiba adu makha ta doctor nangi sen nai ona bra implant ma'am came on a day, I say came on a day. The only thing is sometimes bones, can bunny na compression, kitang paw, and the yaw of the net. And mamang the toba, implant sugar, hatare, yagi mamanga, na makung the toba, magi kenna, bosigi, na, but Matamaka Kennedy, the mina, at the Nungait of Kenna, but he didn't labor the doctor. Me the poly, I do it, that's saying Haragadi. Aduga implant size the Kaneko, among the happy, so happy at the kitang tentuck, the picked doctor, Asang Hamney, at the money door, gonna queen a kitang
diameter se kitang sauba aduga length se kitang pikpa hapnei adumaina adubu nabagidi mafam ani makta hapasu nabasu yawi nadabasu yawi adudi ma ngasagi condition dugi bone je everywhere da chapmanani haiba leite ba koina and sometimes adum compressive pain eba hoba yawi hauda ba yawi lu doctor akhoi ya se satpaga hariba implant se tahoba ya bagi kudung chabri leibra adugi facility se leitabra natragana yade niyom na yade haiba leibra kamai da mase lei hadi ka tawbi yaiba ko ha tawju tawrami ai thana ju aduga hek satpa numisida hapaje adu kai doge hara kanda masigi ko hadi yamna technique sensitive oiba ko technique sensitive oiba di ya je satkrabina ahoba ma leiba adun ahoba gi jaga asida oina hapke taweba koina which is magi access ahum de yeng kan da langan ba aduna mase adu dagi de access sumna ba hapurani adu ya sina satki bani na ahoba leba ahoba je koina bone graft hap kadam leba a bone graft se ta chen artificial ngatang hapa matam dadi phajaba khar wa leba aduna koina atopa jaga de khadang dagi ra saru amak leidna ko khadang dagi oigera mathak te lokhtho ga hapnaiba adu si hapa je patient kya nungaiti aduna mase yadabna te tawi oja mayam tawni adubu aidi tawdar kolam tang paijage doctor hello hello well ki thoram ne haibiu hello haibiu hell is well ki thoram ne haibiu doctor lengsin duna leire Kenota hangjagi hangjaning den tawjara koneda yani minga leifam ga haifetang thambiramu mingna abema leifam na khothe hoi adongi question hangbiu doctor leijare ai hangjaning badi doctor khoigi ya lan base khoigi hap pakanda khoigi hap do kyam kuine chatke permanent oin hap ya bra aduga happy ba khoigi artificial oiba potsina kaya habide khoi lifetime long time oin sisna ba ya bra sima khangjaning doctor ya lan baze koina kaigumba lalli baze koina 2 to 3 mm oiraba hadi kitang lan ba oiraba hairake ko say total span je 5 tagi 100 ba adu eta di ma implant hape adeba kaigno implant ama hapakadamina yet oidu saru legedam ne ngasagi ein screw ma hapkan screw habi screw jigi yet oi mamang maning de loin saru ma legedam ne saru gi minimum je 1.5 tagi 1.75 fo moina adu mai 1 mm ne lowra geb ko aduna yet ko ga 1 mm minimum 3 mm aduna 5 mm dagi tabadi yadreba ko aduna 5 mm gi makhada oiraba lalli baje lan baje makhal ani thona haijara geb ko 5 mm gi makhada taba lanba masa wara magana yaji koina kitang napsal laga yaji kitang chawhal leba yamang da kitang lanba leidna ko aduna koina composition oigira adana takana veneer laminate oigira kitang nappaga yaji kitang chawthomba somda ju 0.5 0.75 komba 1 mm chawthopa somda ju kitang chawtho 2 mm komba lanba ji kitang chawthoga adumaina nappa yaiba si yam kuina dum chali ko adum lifelong mu dum haiba yata sen phajana tawragadi ko maintain tawragadi adudagi demo adudi nataba adudagi di kitang mu pikpa ade hadi samna hakana kogi saabada changdi changba haipete uba chwanika chinga kan kitang do aduna tara faraga braces faraga singjen bazu yai not only ngasai keno natabida kogi laminate ngasai mien ba natragadi adum yai ba ko loina aduna 5 mm gi less ta leiba singsi di koina adumaina oina tawgale nappaga kolaga tawgale ba ko adudagi di kaigumba ngasai ge man have the hapa matam da hai man have do hap tori ba posil lallaga hap tori matam se implant hap tori bra natragana lokthok loksin hap ka tori ba haibam le ba ko adudi lady ba kaigumba saru sayang do na paramaganda di implant oina hapaga di it's a lifelong ni the only thing is in mamang dus banjagi do pasana maintain to bi ra ba adedi koina every 6 months check up la abako adu koina x-ray se laura ga kem tau di hair ba adu it's a very long kaigino da aina implant horak pa je manipur da ai gi sa gi na 2017 16 17 de haujare ba ko aduna haujik adu tau gi patient hauji dum recall lak pa yawe marak ta ko aduna oza singi khoen tam oza singi di moi gi di 20 30 years ena leiba ai thengna jare ko conference da kaida aduna ai gi oina di ta sengnar haujik pauda sahi taruk tarete suba bokti leire adumaina yam kuina satli aduga second thing da ngasai gi nappadu su adum kuina satleba ko aduga haptori basi karama makhal da haptoi no habadu ma khangdopa ma darkar tai ko adubu
तसें इम्प्लांट ओइना हापगेरा नतगन ब्रेसेस ओइना सिंजनगेरा अदुदी कंडीशन दुगी मखा पोले को अदो हापगा फजनबु मेंटेन तौरबा अदुगा कहानी चेकअप फर्स्ट अलगदी इट्स वेरी लॉन्ग टर्म थागतचरी डॉक्टर कॉल तौबिरपगी दमक्तसु अमुका हना थागतचरी अखोय मखा तारपदा डॉक्टर ngसाइगी खुदक तो सटलगा सटला हापजे अदुनेबा इम्प्लांट हापजे इम्प्लांट जे हापकांदा कोइने साइज हापकांदा यासिना सटखिबगी यासिदी सिलिंड्रिकल ओइदेबा यासिदी कोनिकल ओइबा अन कोइने हापइबजिना अयामन सिलिंड्रिकल ओइगल लेबको ओइदबस योइ बट कोनिकल ओइ याम थिन एग्रेसिव ओइनदी ओइदेबा अन गेप खरा लैनेबा इम्प्लांट से ngसाइ सटखिबा यासिगी अहोबसिगा सटखिबे कोइ या होगिबा कोइ सटखिबगी मखुनजे सिगा अकोइबजे कोइना ग्राफ तौगदमनेबा यामतम ग्राफ तौदबा यादेबा यामतम ग्राफ तौने अन ग्राफ तौबसे मु कोइना ट्रेन तौरको मतुंग अतोप मफमदे खदांगदगी ओइगेरा याखै मनाक्तगी ओइरा सरुजे खर लरगा न कोइगी चपखायरा कांद आर्टिफिशियल अदमाइने मिक्स तौरगा पीआरपी गा मिक्स तौरगा दमाइ हापनेयबको अद कोइसिदि अदु हापसि हाइबजे गसाइ सो असंग याजु सटपा सोमदसु लेनबा यामना के हाइनी कमाई हाइदोनो सर्जरी अनि तो वे मन की अदि पोस याम नौरिबनिना अन कोने इचम चमना हेता या सकर कांदा वेट फॉर 3 months लेट्स डू इट इचम चमना अदुना यादि हाबदि लेते याई बट अदुबु आइगी कन्वीनियंट गी ओइगी मतुंगिना अदु पाना तौदे आइगी क्लिनिक त खुदोंग चाबगी ओ आइगी सागी खल्लगा हाइतारे अदो अखोय खतंग हाइदोकचरगने डॉक्टर मयामना सुम खंगनिंगबा हाइतारे अइना सुम खंजबदा खंगनिंगंगो ट्राइन खल्ले अखोय स्केलिंग तौरगा मतुंगदा अखोय गी याम कुम्मे कान हाइबगी कनोसे केस याम चिंता जयेबा अदा सी मतंग सिदति कमाइना मसी जे आइना 2011 आइजे पास आउट तौरगा लाकपा सिदैसदा कोइना सुमाइना कोइना केनो कोइगी लेकाय लेकाय दा कोइना क्लब सिंग हाइरकपदगी सुमाइना टॉक सेट पादे कोइगी डिस्कशन डिस्कशन कोइगी तौरको मतमदा केदोगी हाइरकांदा मयाम यामना हंगबा वाहंगनेबा सिजेको अदोदैदा चुमजु चुमी लानसु लालेदुनेबा सिजेको चुमजु चुमी लालसु लाली हाइबगी आर्थदि कैनो हाइरकांदा कोइगी स्केलिंग तो या सेंगबा प्रोफाइलिसिस तोबा हाइरिजेको सिजे कमाइना तोबनो हाइरकांदा सिजे कोइगी मेशिन नमना सेंगबनेबा ता सेंगना हाइरकांदा दि अदन मेशिन गी मतोनजे सेंगी मतोनजे स्टील नेबा स्टेनलेस स्टील से मतोनजे कोइना यादुगी मतुंगिना ममांगी ओइगेरा मनिंगे दरा मागी शेप से खितंग मानदेबको मानद्रगसु मागी मतोनजे कोइगी सरफेस अनि लेयेबको या मतमदा एक्टिव सरफेस हाबगा नॉन एक्टिव हाबमगा को ब्लेड हाबगा नॉन ब्लेड हाबमगा अदुना करीम मतमदा कोइना ब्लेड सिना खेतक पे यावेबा मतोनसिना अदु कांदनेबा कुंबाइजे तसेना कोइना मयामना ज्ञान तानबा हायरा कांदा कोइना इसम चमग्रबा कोइगी थांग अमन कोइगी बटर से कोला कांदा ब्रेड तैबा मतम थांगी उप्पग सिंगनेबा तसेंगना सुमाइन उप्पग सिंगबा मतम ददि कैदोई हाय कांदा ब्रेड से केमदा सोओइबा सोक्तेको तसेंग फाइना कोइना बटर से कोखला कांदा सुमाइना उपसलगा कोइगी तैशनबा मतम ददि ngसागी बटर से तैशनबा केनो जिदा ब्रेड केमता ब्रेड से केम सोओइबा खंग्रा अदुना करिगुम्बा कोइना मसी गी ऑपोजिट शेम अम लौर कांदा कोइना केनो थांगिना इनबा मतम ददि मकुजे कोकनेबा अदुन ngसागी पुश एंड पुल गी टेक्निक से केंगु ओना तेनना सिजनरमबा ngसागी अरांदा नानबा दुमाइन ओइना सिजनरम अदुन कोकपदि हेलेबा करि मकोइना खंगौददना केनो अदुमाइ तरुगदि यासे सोइदना कुंबगी चांगसि याम वांगेबको अदुना तबिदा ngसागी इसम चन ngसाई बटर तैबा हाइजे सुमाइना केगुमा सेंगबा कोइना उपसलगा सेंगबा यासे अदु तादि तसेंगना याकुंबगी चांगसि ऑलमोस्ट नील सर अदुगा मखा तारपा क्वेश्चन सिदि अखोइगी कमेंट खरा पिबिरकपा हाइतारे इसागी क्वेश्चन अमा यावरगा अदु मसिदम तंग हाइफेतंग आई हंगजरके हंगबिरइबसे अखोइगी सुरबला ओइनाम सर या से सटलबा मतुंग कयाम कुइना लेरगा इम्प्लांट से हाप यागनी अदुगी मतांगदसु खरा हाइबिरमो यागद्रा हाइदना अखोइगी सुरबला ओइनामना क्वेश्चन अमा हंगबिरइ थैंक यू याजे सटक्रब मतुंगदा जनरली कोइगी नॉर्मल प्रोसीजर ददी था अहुमगी मतुंगदा 3 months की मतुंगदा कोइना सटलब मतुंगदा 3 months ते ओइशल मतुंगदा हापगी याय अदुबु खरा अहन ओइबदा कोइना 6 months ngaibsu yaudaba nate but average dadi 3 months na adum sufficient oibako adubu hanagi diabetic oiba kaikumba aduma chronic oiba hanagi lebi kitang thindaba yawe adumaina adudi koin x-ray am lorga yenge adumaina koi surbala oinam question hangbira koi damak ta su thagachari mathang sidi sir koi suvas thokchum na su question ama hangbira e sir angang chahi mari sure masa yakhana chaba ngamme si se marak
mai kanu si khatang maron ji ko si je farakadra natragana ya targa fagadra natragana faragadi chahi ke ada fabaya yana ma yakhana ngamme ta seng ba hai ta di yakhana ngamme ji ko like ta habdi yakhana bu hek ngamme ba ya je horok mathak makha horok da amatang hobu na ta ba mathak makha je hora ba mathak su makha je horen lawra ba aduga yakhana bu ngamme ba khudak tu dum sem ga dam haidi angang chahi hum oigera mari oigera angang sine kai mo corporate oidraga di mu kitang ware ko aduga corporate oita di sam har kan koina kai gumma ma appliance upani company yaraga di ko ek dum yawa matam du da dum sem ga dam ne sidi koina khadan sai ngam gi ne ba acha mamang da ina mamang episode ha gi do foot and shoe mechanism ne ba khungup si tong bu si karam kan nungai har kan ai gi khong ji ga khungup si ga sanar kan nungai do ne ba khungup si ne kitang chaw do ne ba engon da gi adu khong ji na chaw adi khungup si chilak ka ne ba aduna mase angang do na kai gumba sahi mari nga taruk ta kai gumba mana adi koina haiba da mana kai gumba cooperate tawra ga di nam kai gumba ma appliance functional appliance open ba dum yai thagachari question hangbirak pagi damakta akhoi call am tangam su pai ga sir call se mari sum lagi sir question katang kan to bitare me am dak hello hello well ki thoram ne hello sir dagi wahang amata hangjage isagi minga leifam ka haipitang hana thambiramu okam cha setagi thoiba hangbiyo akhoi ya scanning to was ya pathi na man haina bado scanning je kaya kum to ya ge dum to ya bra gi basis pha ba jina a ge jina lan thok ta bra si je sa da gi khangjaning hoi yamna nungai ngasa ina haija gi bado ne ngasa gi kuma i do ya do pathar pai kuma i ne ba aduna ngasa gi ina haija gi ba example ani pija gi bado koina bread ta koina butter tai bagi mechanism si kai guma adumain uppaga senga ba uppaga seng tar de koina adu ta de ya se kummoi ba adu bo kai gumba koina illaga hadi kai ba koi gi maku khokpa gi tap ta adumain sengam ba mechanism adu ta di kumma kane ba ade makha tarak pa ta seng na treatment je ta seng na braces fa ba si kai gumba ngasai gi aina ki nipan hai ba do ki nipan na pan si kai gum faza follow toraga nana lotion graba halak pa gi sang je yam thin nemi almost 100% di higher roy but almost 99.99% ni ko habit ama ma develop torok tan ko tan aduna halak ko very aduzu very minor ni ko adudi halak taban ayam bane kai gino da aigi patient treatment lor aligner pi da bu yawe ba ko si ma adagi di hoji ano bada khoi je moi gi irang sina ko machine nama lei bane adu repair to bagi hoji clinic makta di lei tre kai gum ma yarak ta bagi moina lak pa su pharak ta bagi sigi machine sina kai dogi kana sigi machine je koina aqua care ko web ko si sina bu senga ba 100% ya sugum ko moi ba ma di ya si sukteng theng de ba ya sigi napna raga manak si thamma ga nda koi gi magi abrasive ma ka pe ba koina abrasive sina ka pa kan da keno go mani da ma si di koi gi pressure na koi gi shengba gum bane ba amarom da ya si theng de ba ko pressure si de je koina koi gi abrasive material khara happy aduga koi gi lengoi makti na te mai te ron da kamai haidu no adugi ta ko akeng bam yauri powder ma hape ba ko kitang akop yam kupa less than 30 micron hen kupa ma aduna hapa kan da kap ne ba koina kap kan da sidi yam tina sensitive oi ba haidi hata ka chingchen ba yada ba mi leidana adugumba adu ya kwa khra saw sudi sura ba luhong kai dong mudi yaw dor pa khang oi ger le sabi oi ger leidana ko adumba da koina senge ba sije aduga sigi machine sina bu seng tar di ya kumba haibadu madi ya scaling or kan patha badu di sulai le ro do di 100% aduga magina seng ba che matam khara sangi ko aduga normal ya seng ba di kitang prices kitang mana kitang tangi ko aduga madi hata no mad loi seng ba ya de ba madi kai no hakan pukchai jai ba sai kapak pani na aduna koina machet quadrant yamang taruk tang hana de maning ge taruk admane quadrant khai do ga senge ba adumane aqua care na ta EMS ki machine like EMS ki du di like te ngon da ko adu admane company ani home India da di phangi adu akhoi doctor akhoi yakhai ji ju mayam na yari kai satlunu ka na haina ba sui thing nei masi si matang si di kare sir gi moti kari le yakhai je ta seng na di ya satpa hai baje ya satpa hai baje koi gi hani ai gi imana hek po imana bu ya satpa je angang ya sale kai gi no chahi chudan khotana na admane dum hai ri ba i ma bau da ko atopa to khra je ba adana ya satpa je karam kan satkani har kan
ꯁꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ si yase satte yaroi because of maram di kaigino si kan bi yaroi natragana masina sigini si dena sin infection tawre hi kan bang amoroi haba magi maram legedana admai tawdana yakai ji kaigum ayama matamda si evolution nebgo evolution gi matu ina mi je khoi gi khadang je piglakpa adugo changadaba yakun trying to select na ayamba oiba genetic su yawi but generally one of the factor ne si myam je aduna nga sagi ya je yakai ji horko matam paina horuk pa yawi paina hora aga mamangi ya namjal la ko impacted kana adumai oi tadi ko na yakai je ya man lok thokale adu ko na hoje tara phara kan da ko yakai di hora ba kitang di paiba adubu film ko manu pam so ina seme ba ko adu magi yakai ji bo adum hobom thona ho adu kitang di paiba ko ai nang je sembe ani sembiyo sare adu na yakai wa man semba ju yae ba ana yakai sat pa je karam kan sat kani hara kan kai gwa ko na masi rectify to ngam dra ba adu ko gi tin jadan ko tan kan ngam dra ba adum kan di sat ka dabni kai di problem ama le kan sat ka dabni sign and symptom ama ur kan yakai sat ka dabni ba natta be de ta yakai ni chumna haujer be salu ha ba di leite tum de kolam tanga doctor hello health is well ki thoram ne hello call to bi ba hello have you ishagi ming le call to bi ba ai gi ming johnson ka report te ge ai na doctor da hang ning ba se doctor akoi gi ya tin ja ba ka da sum lai yum gi hal man jing sum kai ya tin ja ba da ga ju chiklat pa ka da tu master le na jara lo nam ja lo fa ba di ko ta di so minor high se doctor si ka kya me effect oi ba no hai ba de doctor kan ji masi yamna chatnaraba manipur gi wana te city everywhere in the haidi lam da loina sane ai khani hapchalo bu thengna ta se haira kan hapcha thengna mase alo se mase keno ne sikpa phana banati si je ati anga sagi laina do phana banati ba ngaki magi pain threshold du control to nam ne ta sengna haira kan pain threshold haidi ka sagi ya gi tin chara kan si ibagi level am lei ba ko samna ha kan magi haidi aigi yaje kitang chi ha kitang cha ba hore ka kitang chi ane magi level am hair ko out of 10 da ma 7 yore na haida je ba ko adu 7 yo kan aigi long gi yak pa do adu di ai haine ba human mo oina ana long gi yak pa sina kari mo clock oil sina kai mo 9 ore ma ba adu di ngasai gi long gi yak pa do ina aingonda mentally power ne ba brain sina an ya gi sik pa do di power roi ba aduna phaboining ba ta seng na phabodi na te ngaki ahing da kai gumba khoi gi pharmacy like the matang dang hakta adumba de yes you can use it season ba yai sum ba adu ta seng na masina laina aduma cure oibadi nate masidi ngaki ta seng na hara kan ngaki ngoi gi anaba do anaba ma pisan bane ba mangonda adugi pisali ba anaba de engonda haina ba anaba ne ba samna hara kan da morok chani adugi sara ani ko nata long hapane adugi sara ani ko adugi asaba do ngasai chikpa du dagi helen bane ba adu helak la kan ngasai ya chikpa do ai kau gi bane kai gunda amagi asaba du di aina haina ba men brain adu di accept awe ba adum kanda ngasagi pain threshold cover up tau gi bane ba sidi cover up tau gi bani na phau da bane ba engon but manung da di chi bane ba ma sudum adubu masina laina adu phan badi nate but clock oil ji am tina common oi khoi mani pura yes nungdang da sikle angang sikle hayeng hojik mak hidak leibadi parak tai pung mapan tara thar wari ni ko adum kan da yes once in a while you can use it la sing da chola laga ga nam bi but treatment din nate ko aduna please that is not the treatment first aid hai tare alo doctor akhoi gi implant da mu changjan laga akhoi implant bagi ya si gi nakan da hai tare ya si tin yam cha ba ani mak si da adu erga de khon implant se ya ga dori bra na traga na madu ki kanu sina kamai na khon treatment ta gon ngasai chen happy su panjagre kai gumba adu mai na khoina yam tin cha ta de thangna ba ji khoina tin cha ta de adu na treatment taweba tari batin tari ba ado kari gumba uhogda ba su yaugdam na te yam pikna saba jani koin uhogda x-ray da su uda ba patient da su uda ba koina ado ai hojik patient ma thoi ado do adu kamai toge kan koin uhogda ba ado implant tawre successful ore fare na re keno toge tham phare khole x-ray lo kan kai gumba mo ure eba koina something is wrong and thigala kan da nang si theng na kuidri nawa karang na han kak sumai na chiction bada nari in adwan infection thok pa yawe ba sumai na sumba su yaw da ba nati adabu khoina uhogda ba de matam du x-ray to ina mu hankal ga yenge ba ko matam du de ya to kem tawram de ba ko marak tu da tawrak pa thabak ne ba ngachai ki aina ngachai ngai bam yawri dana ko ya je implant ha je part ani thoe ba saru mong du leiba part ama saru ki mathak ta leiba yari mathak ta leiba sine khoina me an uri sine ya haiba je ana si ya je haptring ai da maraki gap tha um ngasai haiba je ita sarak po wan adu masi
failure ki chance yam wangi adubu hawrta ngai ngad uhobani na kone antibiotic thadana keno khara tawdana admai safe tawna badi honari ada loshilak pasidi doctor ina yamna khangjoning ba haitare ngasi bok da khoi doctor ki clinic ta haidai ko akhoi ki implant tawbu gi damak ta lak base khoi miui se kaya mukti yamage hadi sigi china problem se khangba sungam dori bane ma khoina adu haidi tang ta seng ne yamna keno toy ma se haidi nungsu nungai te nungsu nungai duni ko pikraba manipur sida koina smaina tawdana aidana te atopa implantologist kharju lei khoi manipur da ko khoi tara kun muk lei adu moi stum thai adu khoi judum khangi ko ana moi jam phajana tawi khoi ju tawi aduna ai clinic ta khoi monthly around 5 tagina 10 di minimum la eba ko hena laki was yaw da banati patient wena ko ado implant di around average da tham da manga de na tara di dum thai eba ko yam pik ban ado atopa calcutta guma mumbai guma yengor yam pik ban number ne eba ko ado na house for da around 300 400 500 isudi 200 300 di hele implant ko 500 isudi and hana ina thigat bada ado ga koi mi im da ahumari thaba di yawi ko ado maina mathak su makha su thaba di yaw da banati ko ado maina loine pasala kana 300 200 300 di yaw re ado maina ado sida failure gi ba aina khangba da ko manga taruk ti failure ta seng na hare kana 560 failure be se infection tholak pa yawi adu da gi di annoi me sukang khang da ha pa ju fa ba adu ga loi ne ya ba adu ga nap lo ra je hare kan da komak ba adu ma yaw da na ti adu da gi di khoi gi asa ino ma hanan pan jab du sa ba da makha da khoina sa nga sa salaga yen sa salaga khoi fiber yawram ba adu ma na yawre adu da gi di am tang haijaram ge ko haidi even me karna kine ba HIV pa bani you can do implant HIV da I successful I patient like HIV the successful by implant patient kuire say ahum mari nati say manga truk sura by patient leba HIV patient but still working aduna patient je yam dinati adu manipur dadi adu gamu ka sai ke dogi hare kanda patient jina di smine talk ama ta ba da ke implant hapkin di la aba ko saru su yorom da saru je adu saru tha ga da je ne khadang di lor thani ha ba si da mana nungai te da na han gi ba ju yaw da ba nate kolam tang doctor hello 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 is well ki thoram ne hello network se tat ki be male doctor hello hello is well ki thoram ni hello tat khare doctor ko adu loshilak pasidi doctor akhoi doctor na su thambiri akhoi gi hello hello have you hell is well ki thoram ni isa gi mingle lai pam ga hapitan thambira hello tabi bra hello have you hell is well ki thoram ni isa gi mingle lai pam ga da thambiramu tawzara ba elio edin dagi limos aina saramadi madam bo good evening tang haisa ge aham da good evening aina expert ki khazani ni ba wahang sina khoji ya tin jabsi doctor yau jingai da yum da kari chection thorang ro ba ya ba ke aduga hauji matam da angang ahal khai na ya tin jabagi ya tin jabase mak thengna se ya tin jabase khoi kari kam dona jahandana thangata ki habu gi matang da expert ai khangsarin ba yamna phajaba haidi taseng har ka dental ga hek mari leina ba han ba question oi ka da ba question ne mase adubu ya tin char aba matung da haidi yumna to ba ya ba thabak si maintain to ba ayuka nungdang ga brush to ba ko sina khwaidagi phaba procedure ni adu dagi di khoi gi chadri ba mi da tin chadri ba mi da kamai tong na khoi gi ke hani chadana thamgani hairak ta ayu nungdang brush to sina plus fiber food chaba di hojikan da di koi gi mana masing chaba se kitang handaba dumai tawi koi gi hingna chaba je kai gi no hara kan da pesticide yawi kharna hai lein ko aduna yaram ga su first am thopi ra ga leidna ko koi gi maiteron da hara ga koi kot pa je singju gumba kot pa je sma fiber gumba matam gi hei chaba simba si topi ra ga di ngak thopang ngam gani ko aduga ya je mafam
ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯐꯥꯔꯒ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯟ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯍꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕ 40-50 years ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯇꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯟ ꯆꯥꯔꯛꯑꯕ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯟꯁꯤꯗ ꯃꯨꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ चिक्प नाब तौद्रीब चिक्प नाबसे मरुनिको सिदैदा जस्ट इनिशियल ओइना अंगांग सिदैसे यमांग दो गरा मनिंग दोरा मुबम उरे आइनो तिन चाब हौरेदि खंगबा चिक्प नाद्री नत्र अहन सिदैदा आइंगोंद ओइत्राजो ए मुरे एने मसिदैदा तिन जार मानिने याखैसिदा ओरकाने अदुना तिन जाबदि हौरअबा चिक्प नाब पोम करीम तौद्री गैदा लाअगदि कैगुम तैरगा तिन जाबजे फैयो सिनेब तिन जाबगी हिदाक हाइजे सिदा लेबा SDF अना अमा लेबको SDF से कोइ क्लिनिक दम तै सिदा सेगना हाइगा सि पोलियो पिथोक पदुमाय लोइ तै बिए अदु सिगी मांगजबम दि लै मांगजबसि कैदोंने हाका याजे ngасagi tinjagi mapaje chusala kangchek masu dumaina leyeba dark red adu kangchek masu mai lejesanu kisu kai dikano tasing hare kan chiglak tu shok aduna yamna mama pa yamna aware oiba khoigi niruja clinic ki youtube channel da tara kan da lakpa thobal dagi family ga lakpa yaweba ko kaksing dagi lakpa yaw doctor na have this mai to adu daida mi grana hangak pus yawi sig hidak se khoine ta taibre yade pharmacy da phangba hidak na te sidi khoigi dental gi product ni na dental leira kan da any dentist sam da sala kan da SDF se taijage silver diamond fluoride SDF family ko SDF se taijagi har kan mai tere kan ado mamal ju yam hongba almost free ne ba sidi almost free ne khoina yama somda tin jai mailing somda dum taishan bi ba khoina ko ade angang je sahi ahum mari de kamaina horak pa de kamaina khoina meluni wari ni aduna ta pharak mama du gi tampak pham dum tai bani ba khoina sina kyam kan ge har kan tin jab je lep ne aduna kai gumba initial stage kai gumba mura e angang je natraga han je mura e 18 jabadi male sari sadri ra khangde sikwa nabdi kem tawde engon sensitive powder chick pain powder kem powder clinic la lakpira any clinic chat pira SDF te biba tin jabale ade khwaidagi hena khwaidagi aduga haidi sidi lupa sambu logdi ta sena koina haira kanda ta sena haira kanda kaino da masidi keno gum mone ba koina samna haira kanda complimentary people mai pi ba koina ade mi sela ha kanda dum tai se mama si yeng lai masa du ure tin jai yeng ge tation bigena kai geno haira kanda hayeng tawrakata thawak myam sina loi control tawe ana sumaina aware oiragadi leidana ko adana mami te bibu thagachari sumba opportunity ma aingonda mayam da public to share tobagi chance am bibu so thank you kolam tanga pani hello 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 minga leifang kam tang thambiramo dom dai doctor leijare hanglingba question so hangbiramo ai mingna atom susmita pelen compound dagi ado aina doctor da hangjaninga question je angang tin sagan base maya tin sagan base tabi habi angang ni tin nan sagan base ma tamana na angang adum chak pathatpa adum tamana na sabada koi sagan da angang su yawe ba si hereditary ding order kamaina oyino hadu khamdenba ya si chung sagi makhata rak pani hadi chamana ba angang je ko faibok ne lo la se ba ko chamana na bijai ni chamana na tori ni but amana tin chani amana charoi ba si je development phase da ngasagi ima punung si da mama punung je leading ai je wum je leading ai da calcify kitang hina tawgi sina saba wali ta sen hare kanda aduna ta sen ai triangle ne ba aduna pregnant wari matam da vitamin D ne C ne calcium ne si ohum sa da biya diba hen bazu yade wat bazu yade ba aduna pot ohum ne si pyramid ki shape da leba ko triangle ki shape da ko aduna calcium ne vitamin C ne D ne adu ta sengna genetically yaw da na te heredity yaw yes heredity mama pa ahlaman sagra di masa sagan baje adum masi madum yawi ko sim genetical factor is very high si ma yam china high oi ko adu da gi di nga sagi ani su bada nga sagi chamana ba mama pani ko ngasagi faibok se aduna ngasagi matang du da calcify togiba aduna kitang hena saba wale aduna si yaudaba nate adedi yam kamno mama pan haibada ei jadi chocolate su sade kem sade ayuk kanungdang asapor asue pa packet kila ko food am da sade ko but adubu tinjai kaiginu haibama the only thing is koigi culture ji da yamna koi kamai haiduna chamtok ningba aigi ko haidi koina brush tobase ayuki brush tobase when emphasis towe sigi mahuta nungdangi brush tobase emphasis togadam neba kaigino har kanda ayuki brush di tawgera tawroira nungdinda
breakfast चारकनी lunch चारकनी इसिंग थलकनी वांगा process मैम अमा तौरकनीबको नुंगदांग द चारग तुमगिबसिदी चासलग तुमग्रदोइनेबा अना अइना चारिबा चाकसे अंगांगसिना चारिबा चाकसे सिगी चाक सिगी कोई चनांग हाइतारनेको चनांगुम्बा कोई सुम्बसी यासिदा पअग दुम तुमग्रदोइनेबा अना हौजिकी पुंग तरुक तरेदा तुमग्रे हयेंगी पुंग तरुक तरे पुंग निपान मापनमदी यासिदा केम तौदबिदा तुमग्रे अना तीन चाबगी सांगसी याम वांगेबा अना कोई ओजा अमा ले तुमकुरदा ना एजे सिरिसदार डेंटल कॉलेज तमकपने अदैदा ओजा पीडोगी ओजा अमना हाय अयुक्त ब्रश तौबसिना सोनम थीदनबा नुंगदांग द ब्रश तौबसिना तीन जादनबा ना सो दैट रिमेंबर अंगांग द सुमाइना तकपियोना अदना केम चादबा अंगांग दो तीन चारकनी अदुना नुंगदांग ब्रश तौबसिदी सी इम्फेसिस तौबी yam chumba wafam ne doctor adu doctor khoi cool di amna lae doctor hojik se adu matam sina khara hojik tension lakpana maram oiraga akhoi mathang hapta da haipta de doctor se amukhoi amuk mayam gi damakta puduna lakchage aduga mayam da comment da yamna haibirak pai tare doctor ya doctor gi akhoi gi clinic lai ribase sigi mafam se fasa address se katang haibiram mon na thambi doctor warobiro malom bazar ne aigi clinic se malom bazar da niruza clinic kawi niruza haidi laina laitabu niruza sanskrit ki lakwa wahini adna se malom bazar maktadani leise niruza clinic green building adu isam jamna dumaina airport road mayam lakpiu niruza clinic ta akhoi doctor ga akhoi gi tana biraga isha gi dental gi kano fibam do yamna kano oina thamse healthy oina thamse haijere loishilak pasidi doctor akhoi gi mayam da suggestion hai tare ko hafetang edu kano pibiram ta sengna hare kan te implant se yamna phaba subject ne manipur da chu atop doctor yam tawri ko aduna haidi mi amana haidi tawdri haina ko ni yamna es adu bu ya da hutoi du ki hen ba yaw da ban nate ba adu ki hen do dumaina tawdo sorok da ya ma yawdre har ga implant tawni hai ga di doctor manak chatring ga da hojik ti youtube da oigera google da oigera adumaina data je han collect to bi ba online da how far it is kamaina chummi bano chumdri bano aduna hana self kama analysis am hana toba haidi data ma koi gi analysis am study ma toba haitar hana thijan humjan no ma hana tobi ba soida bida adu maina tobi ba pame ka do tari implantology ma toba matam da haidi khangdab ni mina pai haijan bu yam yawe ba ko samna ha kan adu kamaina saru mong kamai hotoino adu bu saru da naroidro adu hayeng infection thodi adu thodi ada thodi leitna ko adu yes everything has its complication lay por kudima ki pros and cons loi leite banate ko apabasu lei phatabasu lei adu apabane hen hele ta sengna haire kandadi adun apabane hen banina manipur da su makhata rakpada anobu laiba dentist mayam na su implantology se ai to honingi ko yamna phaba thabak ni kaino da thangnaba ya sokte adu mathakta praja sina su leidana ko si aware oi tar di khoi de su thabak to budan nungai ba aduga nungdang brush to basima ai angang oigera ahan oigera sima manipuri oina tohningi haitar especially at night aduga ayukta brush to je koi gi mi khran anjin hai brush to kan ayukta thengna kan daw yaroi ga adumaina haiba adumaina khanbi da basidi ko just cleaning action namni khanbi ra kan da ayuk nungdang de soidana brush to bi yamna nungai je doctor ge khoi gi chillaba matam kaya dagi khoi khara khachi khai dok piraga ngasi gi dental implantology habis gi matang da yamna kupna khoi gi marik chum thambiram bagi damak da su hainingai leitana thagachari caller khuding makpasu isha gi wahang sing hangbiduna khoi gi doctor ga tana bi bagi damak da su hainingai leitana thagachari loina naming tabiri ba khuding makpasu susatana mukhan khumchai khurumdri